Ekinte kyashasha abantu erizooba Novorosette Kacho omwe ahabeegi Arimi Secondary School yakwata omuzindaaro. Empale nimbingibwa head teacher abogamba akaba in touch na dosi abogamba dosi nkamwanga mukwana then yaraba mulyogo mulingo comparasinga na head teacher yahika level yokugamba najja comparasinga nawe yahika ambingire mu isomero abogamba tinkujja kusobora ajja kundifitinga mu mulingo gwona gwa kwetaga nkomuntu. Arigamba Nshongeji omuyishengerokazi wa Bunyangabo District Honorable Sarah Kabarokore yaraganisa ko barikuza kucondoza akakiiko k'ishomero eri hamwe n'okugambaho n'abebembezi abakuru. Abakulemesa abana baitu kusoma one batongera kikora kandi hati bundu bwobwire tubakwate tubateke mu nkomo tubasibe. Number 2 tubabinge mu masomero kandi na payroll tubayiheho na masomero gasomesa mu baleke abukuba beisi nibita abana bamazira abana beito cyakabiri niba beiso burweira abana bacyalo bato umwana tasobora genda hagamba kaye kwatire ngo umwana asobora kubaho nkawe by the end of the day umwana namalire isiro selimu. Minister wa Government z'ebyanga Honorable Barambargahara yaragira kwarikura ebyo kushoma kwabeji ninga mwete Director of Studies y'ishomereri kurebwa ngo bamwiha mwanya gwe hamwe na no mwishomereri. Omuguza mulungi ogodosi tali mukozi wa government abantu ba private sekiro kyalero tayina kulala mu isomero lya government. Yayongera yashobora Nshonga ezikuteganisa abaziire nukwo kushaba ishomero kurebwa ngo bareba mu nsonga yo kucendeza ebishare by'ishomero arigamba ha sente nyingi ezibari kuteeka abantu b'omu kyaro. Ekikumanyisa owaabo tibali kulungi kandi president agagamba abaana batali kulungi bona bagende masomero ga gavumenti basomere ati nolekate omwana ono ate omwana kutwala ekaiteni okusona mugamba tasula emitwalo 12 yagiyeka. Baraza egi yareetaho okushasha ahagati ya Right Honorable Irumba Stephen omutuura wa Kibiito owagira ngu akafeerwa hika 2 z'itaka hamwe n'ente zirikwingana 2 omu Rwentuha Kazinga Cell Chaka South Constituency omuri Kyegegwa District. Nkuko owekitinisa bala mwizira na arwanisi enguzi nyowe ni manya ngo kuchwamuru no kumara enganana zaitu ezo zikalemesebwa abo corruption abanyakuri mu office ya prime minister na nibasagikibwa aba politician abanyakuri both local and national abanyakuri corrupt okwiba amataka g'abantu okukozesa sente za government kubi abukuba bakalenga no gamba ngo bagenda ku opening boundaries. Izoba lyanyuma zorutakahwire Minister Bargahara aragiro kwatwa kw'abakozi ba government 30 obwe bakubajunana obushumankuzi hamwe no koresa ko bi office zabo kandi abatura bayonjire kandi bashaba minister okwiyaho RDC bari ku mutura obushumankuzi hamwe no kushwekera abakozi ba government. Bagambire RDC Mr. Komukama Nicholas has been mentioned in all corruption scandals in the district. He actively participates in corruption by getting money from schools to shield inflation of pupil numbers and get money from works department to shield shoddy work. Minister Bargahara nazagumizamu arikwetorora district ya Kasese obwari kuzagumizamu kuzabonde bujo district izoberyo rwa mukaga makuraga gasha kwa Mate Isaac.